başkanlığı tarafından başladı. 2023 yılın 2. dekabr günü biz Atamerek ayrılığında Atamerek Sport Kulübü'nün Kaymos Kulübü'nden 15 yaşlarında 25 final müfettiş Sıdıkcanov Sancar Ahmet Spor Kulübü Sıdıkcanov Hacı Akbar Ahmet Spor Kulübü Bandaj var mı? Kimde var? Bandaj yok. Nasıl yaptın? Kızık işte. Zafman Kaymos Kulübü Kayraktaşlar Murat Kordonu. Götürmezse vursan 10 kolda. Bas. Hadi kol çıkar. 10 kol çıkar. İşte. Şırtasın. İşte. Bosların kolunda. Şap kolda boz, şap kol. Ha, 10 kol çıkartaydı. Sıdıkcanov Sancar Ahmet Spor Kulübü anlatanlaşı Sıdıkcanov Hacı Akbar Ahmet Spor Kulübü Kolunu basmışlar. Tez dayanmalı Sen amir kol 10 kolda. Şilerini çeçip koy. Stop. Stop. Üstüme. Bas. Ha, dikkat. Dikkat. Vay dikkat. İşte yendi. Dur. Yıkılma dur. Kolları. Kol. Vay arkadaşlar. İşte. Üstüge mi? Attıracağım işleyin. Allah'ın kötü. Bir yaka yıkılsın. Amurko. Bir yaka taşa götünü götür. Götür. İşlerden gelsin. Yetti. Taşa bir yaka not götür. Sıdıkcanov Sancar Ahmet Spor Kulübü Sıdıkcanov Hacı Akbar Ahmet Spor Kulübü final müfettiş dayanmalı Mahmutçu. Oldu da olsun. Bangladesh'te Kılıçdaroğlu bir çeçimden Toygunbayev Abdurrahman Kaymos Spor Kulübü geliştirdi. Rahman. Hey. Rahman bir qarab qo'y. Qanday? Yaxshi. Kaymos. Assalomu alaykum hurmatli No'xat 24 xabar YouTube kanalının görüşçülері жана подписчиктери, жалпыңыздарга салам. Батырбашы жана Умар Теңиз спорт клубу тарабынан өткөрүлүп жаткан эрежесиз уруш же болбосо сүйүүчүлөр арасындагы эрежесиз урушка кош келипсиздер. Бүгүн буюрса профессионалдар арасында беттеште 33 жүк түшөт. Сүйүүчүлөр арасында кайрадан эле уланып атат. Барыңыздарга көңүлдүү көрүп калайбыз. Анан qancha mamlakatdan keldi? Бүгүн буюрса 3 мамлекет Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстандан келди. Аябай эле каттуу, күчтүү мушкелдер бар бүгүн мектепте. Өзүң таанышып келсең болот.
Мен аты жөнім Карашбек Султан, Батырбашы жана Умартин спорт клубунун официалдуу ринг анонсорумун. Анан тамада болуп не окусам болот, а? Тамадачылык кылабыз, той бой алып барабыз. Номерин айтып кой. 558 менен 360204. Торнадо командасынын шакирти Карашбек Султан. Мукат Кала 24 каналынан десең, ордона кылычкытка алып бересиң, а? Сөз түрдө. Машалла, Allah razı olsun. İyilik. Ulan Мукат Кала 24 каналына катталсаңар, дагы улантабыз. Жана солай лайк, кош комментарий жазып коюңуз.